Ko kena bi balapan kre ilati na kabenta ke jing pediang ya ke communion benengkong. Henriu tarik job nai jun ar hajar ar puwei kelade ban long ke sengi jong pi ban pediang ya ke communion benengkong kata kade lai shai ke sengi. Henry nagadau jong kene ke klam ngimla ban pen urlong ya kene ke jing temu. Den reng ai kublei pi wei ngatip pe pile don bentab ha hawa pen kre ilati lengba ki jing hikai balapha balapan kre de ki sister te hagani ke sengi nginam don kanu ke jing hikai ke bakar pang ke sabeteng kata yeu banwan henreng sia ngap menta kata yeu ia ke jing ruai ke jing shat ki bala dable nadu mensyam snem ia ke ba kini ki laban pen kemen ni pi bat pinda angnut pinda terang jisu ban pediang yu jisu haga yu keres bukoi bat ngai kublei pi ki kemi ki paru ba pinam sange ban hikai ki kun ya kani ka jipen kre yeledi bakin pediang ya ka kumnen benengkong lang ba kot niam baret kot niam bakrau bat kumju ka tien jong ublei bat ki we di ki kot ki ba phila ban yo ban pensya susu i kun ju pi ban pediang ya kani ka kumnen benengkong ngai kublei ka sengi buram basuk jong kamet bakasnam ju utrai pi wei pe wei kublei shibon Jesus Christ di sakramen Jesus Christ la mohonnya di sakramen kesakramen baptisma kesakramen kajing pensen kesakramen perpuntakan dua kesakramen kajing penyesu kesakramen kajing sejati bahkan kesakramen kajing cinta Allah kesakramen kajing kehidupan toh ini rasa sisi wai kam chamo toh wat pan le jimot yaki jimot yaki sakramen kila la rendet trai gi nyo tli gi sakramen la rendet uji suku kanu tli gi sakramen ta shwa bega nyo tli ke benengkong ke baptisma ba jipuk skam balai kesakramen berkuitam ka duan kepesau kesakramen kejing penyesuk yang sakramen jiplah kepesan kejing penslet ya ki bapa kebahan riu kesakramen pokok bab kejing tangendo kebahan yo kejing tiu kita berem Jesus Christ la mohonnya di sakramen Jesus Christ la mohonnya di sakramen kesakramen baptisma kesakramen kajing pensen macam kesakramen perpuntakan kedua kesakramen kajing penyesu kesakramen kajing sejati bahkan kesakramen kajing cinta Allah kesakramen kajing kehidupan We've come to share the truth. Lead us, O Lord, in the light of your love. We are the Jesus you. Just like the day in the upper room, pour out your spirit and make us new.
Recalling your blessings, now we rejoice. To your call we respond, here we are, O Lord. Let your glory fall. Bearers of good news, we've come to share the truth. Lead us, O Lord, in the light of your love. We are the Jesus you. Psalm 42 says, "As the deer pants for streams of water, my soul pants for you, O God." As the deer pants for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit
be.